Imitoma ikomeje gucicikana hagati y'umunyamakuru w'Umurungi Sabin, umunyamakuru Rurangiranwa Munyengabe n'umufasha we Raissa Murungi, mu gihe impuha mwuka mubi hagati yabo ziri hose. Raissa abinyujije ku mbuga nkoranyambaga yatambukije amafoto ari kumwe n'umugabo we, arenzaho amagambo agira ati: "Turi umuryango mwiza Imana yaturemeye, amashimwe menshi natwe tuyasangire n'abandi." Yasabye ko urukundo rukwiye kuganza kandi ruzatsinda iteka, avuga ko akunda Sabin akaba na se w'abana be. Sabin agitera akajisho kuri ubu butumwa, yamwituye gutambutsa ifoto ye, arenzaho amagambo agira ati: "Uri mwiza imbere n'inyuma ndagukunda Raissa." Abo bombi bari guterana imitoma mu gihe amashusho yitiriwe y'umugabo we n'inkumi izwi mu myidagaduro yo mu Rwanda akomeje guherekanwa ku mbuga nkoranyambaga. Ngayo ni amashusho uyu Sabin arimo gukwepa agasimbuka igipangu yarangiza akavunika. Ibyiyumviro benshi babihuje n'itangazo nawe ubwe yisura agaragaza ko arwaye ku buryo n'iby'akazi yabaye abihagaritse, akazagusura akazi mu gihe azaba yongeye gutora agatege. Ni amakuru bigoye kwemeza ko ari ukuri, cyane ko ba nyir'ubwite ntacyo baratangaza, ndetse n'amashusho yagiye hanze akaba nta na hamwe agaragaza Murungi Sabin ari guca inyuma umugore we. Abinyujije ku rubuga rwe rwa Instagram, umugore we Murungi Sabin yagaragaje ko amukunda bikomeye. Urumva ko nubwo amagambo arimo avuga ku mbuga nkoranyambaga ko Sabin yaba yaraciye inyuma umugore we ari ibinyoma. Urumva ko uyu Murungi Sabin na Raissa bameze neza bakundana, naho iby'amashusho byo nta kuri guhari nimba koko Sabin yaba yaraciye umugore we inyuma. Kandi twese nk'abakunzi ba Sabin tumusengera aze gukira vuba. Njye wakugezaga ino update nitwa Jean Paul TV Show. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro, ntugende udakanze subscribe kandi kuri iyo nzu tujye tubana buri munsi. Kandi nimba ukunda video zanjye nkugezeho, ntukagende udakanze like. Bye bye, ndabakunda cyane. Iyi ni Jean